Nakajingyo jingtip halor kajing sya penduk kam kendai ngut ki home guard volunteers ki badairu ki trai muluk ki bala trai di ki popo snem tam ha power grid cleariat East Jaintia Hills kala penlong ye ka Jaintia National Council bat ka Hinyo Tribute Council East Jaintia Hills ha ka shitari ujleo arajar arpusan ban lek ye kendo ye usana tanu das budai chief manager ban dawa ban penne ye ka kam jong kita ki home guard volunteers ke JNC hapo ke jing alam jong ba sambor mi lingdo president ulapan paru bagani ke jing sya kendang kam jong ki home guard kadai ne ka hukum jong ka sarkar jilla bat ka barat mu pat ban bujli no de ki wei pat ki agency ki bala penyai de ka sarkar keme haba keren jikilat pathai khubor ba sambor mi ulapan remjor ye gani ke jing le jong ka sarkar jilla ka bala long kumba kamburam shu ye ka tanat civil defense ki home guard ka bana ka jilla Ula ongru bana kalyang chief manager ka power grid ula pan por hadu ka santari ku jembang arajar arpusan ban penbet ye kene ka kam bat komta ula ong baka sengkanam song klikti Henry kan salit ban ye kendu pat yo menteri badai pet ya kene ka tenat ban penpau bakin de satya ban wanra de ki bre ki bana bar jella ye ka kam ka baki trai muluk kidang la hi ban trai daladi Aden wana yo jing TV wakani ka power grid ka amini apa den syndrome ini po East Jaintia Hills District dan penduk krak ka ya ki kendingut ki homga lua naini na po Jaintia ki yang i dan kemensen ka wasaukia ni kesini na kalian yang i ke JNC de hiari wo ya cham wo he yang gani ka power grid o santudas wo ada sign la yang gani gana notification wo kriya kam no yang gani ki kendingut di na kalian kesini da wajuri na gani ka power grid wo to nek ka ya kini ki kendengut dah hak jingi kelam yang i wa kini ka power grid da chemi wata kini ka jingtmu ka yang ka wa thumno da ki witawan ki agency wo man kam kita ki security guard hapo kini ka power grid ta lengba ka jing yo approval gi na ka state government hi na kaliang ka JNC snyawi wo punremjor ya kini ka state government ka umam ka jing ba khli ne benta ki civil defense home guard ki yang ka kajing sekiat hi hawa ka state government da em go ya ki civil defense ne ya ki home guard ile ap sejauh san approval ya kita ki central agency ne ba kini ki home guard ki yang i jg kra do apa Meghalaya Henry kini ki central agency jg kra hawra ko vi gari India kita dah kajing sekiat hi kam ka state government untuk wilayah go ya kini ki agency ki wanabar wa kini gi ya ki kra yang ka ki nang sunong yang ka state yang i hi kam ke JNC da wajuri na kini ke power grid ke jingi kelam ko yang i tuna kaliang ko yang ki depan por gini i aduk kini ke singin kong ke singi war i na kaliang ke sen da kini ke power grid bom ye ga upna ya kini ke kendengut i na kaliang ke sen hi da lai da keluti ke watang ne benta ke hop yang ke riwa ke jat guru ko yang i ne ba kini ke jingla satu i bata fail ga nadu na ka state government da hakini kisngi ki wadawan la i na kaliang ka JNC wong kut ga kini ke jingi kelam ko yang idu ini da persang ile awi kelam o minister concern wato pat ya kini ka benta wamto ilat ya kita ki agency ki wanabar hawadang m ki bru ki yang i ke agency yang ke state government ki yang i ta kini ke jingjam m jia kado ini henry la dapat ya kelen da dapat ya ki private company ki am po kini ke district ki yang ila gue wato ki agency ki wato yang ki security guard wanra gi na barba kini hi penpau go ke jing yoroj ya keri wa ke bru ki yang i kini hi penyoga wa ka sarkar mem chenya go lene ken po ko ya kiri kita guru ki yang i ki wa da train ki wa ya ka training ko biang woman kam ki security guard te hi ko ai pha ka message ko clear cha ka state government wa kani ka jing elat ya kini ki company lene ya ki office yang ka central government wa wanra ya ki agency ki wanabar man go ka jing kine ya ka jakpo yang kiri wa ka guru ki yang i te i ko ai pha ka message ko clear cha ka state government wam to ilat go wat ya kini ki private company la kajing sekat wat kini ki cement plan la to ilat go ya ki agency kam ka civil defense home guard ko yang i woman ki kam ka security guard me ba kam yo yo to kajing kerdo jam ko ka state ko yang i deman ka chawa palat handre ko open self ci wana perdi kini kajing do jam ka state government ko yang i da perchang go we approval ya kita ki agency ki woman ki central agency wo le gi ya kita ka security guard ko yang ki po ka state ko yang i de ina kalian kesen pertajur ini heju ipor la kentu ya ke state government was nyau bahau perkhatwa ya ka home guard department ke yang ke state ke yang i lada am kam bomje ke ni ka home guard department kun biang bru imam percaya iwan ki wanabar
Handrekat wadang je tam tu kilat kilupi wa u ekra swa yakini ki homgat ki yang i ki ama po ke state ki yang i. Nakalyang ka Hanyo Trep Youth Council East Jentia Hills District Lingba ka kurwo na upriyos pali Presiden kala penrem jor halor gani ke jingsha kendang kam kitai ki samla ki badan khandai ngun. Ka HYC kala pentip ru baka persya ya ka jing temu pantung no da ka Prabhat Gurung Security Agency ban shimti ya ka kampahara hakeleng rilom khasi ba Jentia ka bakinthob hapa green. Ini ga office Power Grid substation Rencerom ajiti jong ni wa i home card okra ini to da chabe akra ni i deklam na notice ko biang kam do notice ko wa i por ki arbai devnai wo setel na sakar te nilang sen wo sawa hab itu da jing chabe yoki tangai da wo kwa ki office wo wanra jaga agency berapa te nilang sen wan ni de wan yaklami wo chief manager yang ni office wa nilang sen wa i strongly condemn strongly objek i akan digajing temu biang ka wanra yang tagi agensi wanabar penduk le yaki home card wa dini wo kre akan di office dan nilang gasen wa i dimanjuri wa akan di office to sange no kata gajing temu biang ka wanra napar wa penduk pendam yaki bru yang i wo kre ini de haji sket to kini ki bru ki ni ki security card ko ki lagi source name sans name house name sans name te semua dulu la mutu be ki te gini cinuan lagi cinuan toki ki I hawa ki dane ki serta ini kata kada wa I yosa mi sai hapne gi yakini ki home guard ki wa ki chwa dan kamnu berkat gi wo eki ki ki bro na bar te hata kan rim wa I sen wan ini percai opio ile te ga percaya yang I khwat kan office khwat khwat sarkar le wa kerpat I wa tok syumkia gini I haswa wa ujuan ujian kami tok sarkar le upai khmat go tok mohon ilat go kami ni ujian kami dok senang yang I Pej bahagi Kashap Plus F. Ka Plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataya kamet. Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya Kashap Plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bhak ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon Kashap Plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya